Ya ami ban mazuaya, ya somuso tede baso wa tede ami babi amoi fena kristo mahu ande, ma oba ya mi fefu, ya ho, ya fao fao kemi lo balangi. Data uwa de da bangun rasi Yehova, data umusoi de da baba malua fasumangeta ke lo balangida. Ta suno ia manuno ita moroi bambu kuzinuno numero 10 ayati sara irugisi 2 moroi badeduda. Moroi badeduda ta ada sahaga. Data hono gede da babaria busa, bababa sambua ke lo balangi mozizio zato. No owulo ita badae, ba dei lo balangi ama, ba dei nononya Yesu Kristo, ba dei geheha ni amoni. Pangorifida haba dei Yehova, sino memboi banua siawa abadana. Pada tahun dasi daroma wa aha kedodo ando, bui aiwa ita, ena ota tema wa aha kedodo, ba ina faluka ita wa buat dede, fanolo na bawa moguna, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mangando ita, hi Yehova lo balangi ama hema si soba zarugo,
Masuno dime ni amoni esabel satu le basulah kemi irugi zila aitu. Tuturu lalama ba bele enda aga ehau ni amoni ena ma oi gededema baba monondongo baba bane ma taruma lima sino umbu basanga bele faorima a aro daruma lima baka badedema ena ele aidu bule bai bohuni ba orima berenono Yesu Kristus so aya aga sauri basifau ke nama baba mater aba gehanya moni ya duhu dumadau zato manuna zato moro babuku zinuna numero 2 ngotu atang flafitu ayati sara urongo liu Yesu. Ia dae fombaso tarumalilo walangi amabu ula lisi fefena tihale mor bazura sinune fazali mabulu ngawua si fele efa izugi si 23 imane tarumalilo walangi be sumange lo walangi bangande sawagelu babu akebonde gezalawa ande gamabu ula lima ba angare filinda ona bawa ba makau ba orifinda uge ba suno da o dania o baze buah horo iwa elo walangi hadia ba tunda ga makuita ande hegu hadia ba hale ba bebeu ga mabu ula ligu bate hu saba mondongo famu baba lala ande bano o eroga darumaligu na o ila zanaga ba o masinda uge ba fau nda uge ba zohoro leni tahamu bebemu bazile sehi bano ifakai walimo salelau no dumadau nda uge baba matou talifuseu ono ninau no tanda waisi da eni lamo balusi heden da o ba vai no fagelegele nda o heu ba o he ba huku nda uge u oroma heu ba mitengani da ya ami solifu lo balangi fa boi usasawi ami sile sangorifi same sumange fangande sawagele da zamola khemia odo baba zile sinego bambua bonia oroma bangorfi ande khelo walangi manuna zato more babu kuzinuna bangota felebitu ayati sara he Yesu no iu uni dedegu. Ya ami ira talifuse natawa ele horeda batalimo ita basidu hule badededa natong baka horeda bale faru ia bano satulo ia fa ye fa heda hore ande I hau ge ita abo bai heta fefu zila tulo ande da muita fena lo walangi si fao fangide inde baba ngombaka horeda mozizio zato mangando ita he lo walangi sile ambe fa bele base bua fa masi
Abo tu batu maya aga sebuah hore ande wa tenga sinangyanda aga moi tanah fenau berengawale horema. Asya se masaba gurisamo babang irama babe hedema babang awale ni faluama seroma tibai ma erai ngawale horema balo sito bini tanah fenau lo langi bolo gedeu khema ba efa khema fefu ngawale hore ni faluama babo honi da aga bakhno no Yesu Kristus sino mangorifia aga ya duhu manono ita moroi bano buku zinuna dua telungoto file delu ayat isara so wa tede Noasa ibali hore zile irai mangila hore salahida. Ena to bali fa atule kholobalang ita bakhnia ande lahmi kholobalang siawa. Dadao zato ia dae fumbaso taro malilo walangi ama buula si boho tihal mori bazura heberaio faza fele dua ngabua si fele walu irugis dula siwa imane taro malilo walangi le esan irugimi hili ni babaya ande si hola ande balen irugimi sau baso gemi bafe ugu gumbanua si fau angi bali dorofe bali zihede ande memang anda za mondongo ande bisa yang muhede kura mete baila tahani oro e ande bahe ahe za liwa badan zang hundagu hili bani bunu ni te bukara wa tau ira zoro mande to bali mane moze oi so ba ta ugu manizi nizi nda o mano mirugi hili zona ande bamba nua lo balangi sauri ande Yerusalem ande siawa bazo rugo abo ngahene malaika. O bulo ande banua zia ani surat tei bazo rugo balo balangi zang huku fefu bani haira babehu za tulo ande sino moa honoa. Pasama ema ande baba usa lisbo ho Yesu badofanefe ande si sehi fehede moroi bando habeli. Mi faigi faboi mi timba zihede ande na tebai sa aida sa nimba sa uma liba guridanu ande ba tenga mendo mano ita na ta erog zihede moroi bazorugo ande melo da ifa heu dano linia ba ia dai bano ifa bu linia imane samuza tu dan yang fa heu tenga hatana banua siawa goi baji samuza tu ande baba malalini ni fa heu ande ni fazukhi ande faihu ena silu tebule site bai humede ada meno moi khedam banua site bai humeu heu badata ande sawagul da uzo masilo balangi fe amuida enoninia ya fau bangera-ngera bafa atau
alita si manga hadi iasa lobolangi da ande. Ya hobo zamondongo taru mali lobolangi basa me dede. Ia dae tebe ke daginote baboloi fasembata ke lobolangi. Tau sa muzai geba me he fasembata si fefuna. Masih manegei zimen dua aba zimen delu. Bawanuannya Kristo si fau ibadah moroi banomo tulala faeme wasembata basken barcode si soba monitor mazui la transfer wa rekening BNI fobla ene BNKP Jemaah Jakarta basi ofuna ua data fonodongo lilo bolangi mi mane mi ofuna ye bangalui banu lo bolangi ande aba batu lo dodo ande khania bate be nunu danya khumi da fefu gasa-gasa va mes mangi fasembata ke bolangi manuno ita moroi babu kuzinuna numero 2 11 siwa ayat tisara juga si eva kheu Yesu ube dodo Yesu ayat isi 2 ayat di situ. Ayat di Silva. Boleh berhati Sarah.
Datas vasau basembatada ande fena lobolangi mozio ita fefu. Manuna ita moroi babuku zinuna numero dua ngautu anu flasara e atisara si dua basi eno ya e zumange. Manganda ita. He Yehova lo balangi. Ama zoaya yaga Yesu Kristo. Sumbai banua siawa avo dana na uga basumbai boto avo nosoma avo zisoka. Bazi mane falawalu mega manganda mamangalo lutan fnau banomo me andre. Babanganda sahagele khe. Aba ibu ava masiu khema ya agat. Banwau nya Kristo sinowulo bazi makhe ande bahisi sobanomo. No etolonda aga. No amolaga khema bano ebenehi hadia ia ni okuna ema eroma ekhe. Bano e faunda aga mangavale nutu baba ngavale makauma heba bangwavate baheba lala halebema. Yenda aga tande fenau bazi mane falawalu. Ma ando savagele khe. Fefumbu alau sinoa molaga khema baloli fundaga. Noma ovuloi gambelamane. Sito bali sumangima khu ya uga amalo walangima. Manda khu fahuwu ia bamboto banuso. Fahuwu ia bah bunga batema bafanghuwu ia ba lala halewema. Dama tawa telefonau gamelane ba de Yesu Kristo bapa tegehan yang menio yat. Muda dau zato. Ia dae sinuna fasmangeta kelobolangi korm atau mufakal grup neolohesi faumasi lingkungan sara TBE ginoto.
Yeda e data faano de da aba monodongo taroma lilo balangi manuno ita moroi babuku zinuna otu afolawalu ayati sara heya ita samondongo. Heya ita samondongo taroma litu aya
honoga de fefu. Ia iroroga de demi awa gira erami fa ohahau de anda gelobalangi. Sabel meroi bagera erani hafefu ba ke Yesu Keriso mengadra ita. Maanda sibai sawagele wa omasi mekhe malobalangi. Menotolo ba eroroga da aga bazi sabua migu farah. Baya da ene no marugi no mome. Irege no duma daun raga tanu fenau. Ba no ma berege ba wolau sinu no fangandre bademe. Baya da ege so aya mahonoge de dema. Awe ba mabokai de dema. Omasi da aga mafododongo da romalime. Ba matema eheuge fangorifi ada. Anda ai bagota luama so aya. Bokai de dema. Bafa ema khema no sidadeu. Bade ma Yesu no manganda da aga. Yaduhu. Irama ina ba talifu safefu. Taromali lo walangi. Ni basoda bani anger nusida basi makho andre. Tabaso ia moroi basura. Yesaya fasa 58. Ayati siwabe irugi fele efa. Yesaya faza 58 ayati siwabe irugi ayati fele efa imane taromali lobalangi na ebato bangehendreg aweng na le esae etuturuniha bana ebato wanandrawaisi aweng na ebe bazolofong balazong somasi bana erara dede sebuah famakau bahumaga haga andrekau baso gemi-gemi bahula haga basilaluo segemi-gemi andrekau dania bala ibato wamasau ya uga Yehova i abusoi enra uga badana sino okeli-keli i abe edelau bato bali ulekabu ni hauga famatera idanan rauga hula gumbu silo aetu idanu. Baabau andre bala otomosi sui gadudula andre sino arara daya-daya bagete fena efuli efaane. Bala be etaima zangazehi sadudu basangi haulala ena etaila tayaga dae. Nala elau salaka bazabato Fabai ahale halewau na luo ni amonia andrekegu na obe etai zabato omasi batai luo ni amonia andreke Yehova ni fosumange bana fosumange ia fabai ahale halewau ba fabai elau ni laume ave deate ambebe andre bato bali omasi ke Yehova ba ufatera da uga bazohilitane ba ube dana keburu me Yakobo andre hisa no taromali Yehova simana ke dabon baso taromali lo balangi ba uwe fefu ita Yahobu ira ama ina batalifusa ni omasi abadi Yesu Keriso itariaso wanofu nasogo nguvoloan ya samati atau nabaginete mufalua PA. Kadang manofu banua ni hakeriso lamane hana vale mana ifododrongu gangadrewa dedema adre lo balangi. Hana le irai mana matema hada ia sitobali angandrewama khelo balangi. Padahal ya aga noni hasobole mi bagusali. Padahal ya aga noni hasila itu mengandre bogi bama bakhelo balangi. Setiap saat, setiap waktu kami rajin datang ke gereja beribadah dan kami selalu berdoa bersekutu bersama di hadapan Tuhan. Tetapi mengapakah Tuhan tidak pernah mendengarkan doa kami dan menjawab doa-doa kami. Amaina batalifusa fe fuda agai sitobali sino fuda no Israeli bagina tedae memang abuli ira moroi badana babeli
ba menola sawaga mengawuli Yerusalem bahisa adaya si faluka ira menola rugi Yerusalem faluka ira wa abuda de melaila noto bali adudula Yerusalem la faluka ira soguna khara faluka ira wa ato sasa ba anraga ila anofuli Yehova hana Yehova wala hatay afododongo gangan rewa dedema. Hana Yehova le walai hatay matema hadaya ni andre makhu. Padahal ya aga noma falua kau huku andre. Noma falua kau wasumangeta andre. Noma falua kau wamoni andre. Ba noma falua mabe kau sumange andre. Irama ina batalifu sefefu. Andre bang sino tabaso adena tabaso ya moroi ba ayati Sara ba ifatenge Yehova Yesaya sama ele ekhenia iwa ekhera ai forege bai bato ba ebwa eliu amai dolali dorofe site rogo basareu ba ombakha ba banuagu lalera ba mama ubu Yakobo ba farongo gekhera. So si tobali tahataha. Ada yang menjadi hambatan penghalang sehingga Tuhan tidak memberkati mereka. Sehingga Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Siduhu irama ina la falua pa sumanyeta. Siduhu irama ina la falua pa moni bage. Tetapi pada kenyataannya Allah melalui Yesaya utusannya menyampaikan bahwa mereka menyembah Tuhan tidak dengan segenap hati. Mereka melakukan puasa famoni. Tetapi lafakau ni hasinumana. Lafakau sohalewekera bahkan iwa pada ene lalau fabezi mafabago ira bakhe sohalewekera. Lafalua basumangeta bakalo walangi baba sosota baba wagu asa. Mereka bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Apakah da esinanya fasumangeta bakalo walangi? Tinggal. Andai raama ina batalifu sefefu pada romali lo walangi andre molo etuomigu kada basimakhe andre imane fasumangeta sifaudu basomasi lo walangi ibadah yang berkenan kepada Allah tengah sekedar meimanune tanefunania tengah sekedar ira ama ina mei ita taundasi nomonia mei ita talau khania wangan tinga tetapi iwa badae wafas sumangeta sifaudu basomasi lo walangi ena efas sumangeta ni falua ia modane dane moroi bava aboto badede basi oroi dede ada irama ina batalifu safefu tefaudu baayati siwabe irugi baayati fele efa pada ihedege sibai vanguma ekhera lo walangi melalui Yesaya hadaya sibai vasumangeta sifaudu basomasi lo walangi. Pada irama ina batalifus ifa makheda bahwasanya fasumangeta baka Yehova siduhunia ya yada ene nafasumangeta mufalua ia soroi badede bamufabua ia bagamuata seroma ekhe balala variabe sabanabe ba itete mufalua ba omasi baniha sabu abe sinumana baleta fakau na bedaniha abu baso wa malalini era-era pertobatan hele avabo ira ama ina tabe ekhenia sumangi hele avabo ira ama ina tabe ekhenia kame ela ebua tetapi obade kalau tidak didasari atas dasar kasih dengan ucapan syukur dan pertobatan
maka semuanya itu sia-sia dan tidak berkenan di hati Bapa. Ini menjadi bahan perenungan kepada kita. Kadang tabe eva sebata, batenga soroi badede, iwa esa, na ebe eva sebatau, na ebe tangau kabele babi ila tangau kabera. Bai muka ke bai fatahi ira amai na notabe ya bagosali ame ela dani otega ame ela bakelo balangi. Ada ira amai na matalifu safefu iwa bada esi duhu na falua vasumangeta andre babai bade ate abebe iya. Jangan omong kosong. Jangan asal-asalan. Bada iwa akeda so sinangea mu falalini, so sinangea mu ubah bangawala wa muata seroma iregeni faluada fasumangeta fagana badete Yehova. Badayana iwa bato sa ae babang hedege abu. Hada ian nanota o samati irama ina. Tara udangan abeda, tafahe kehegeda. Baba muda dongo taromali lo balangi hulen nasi duhu sibai. Tatema iya. Tetapi wa pada namasi hedege nabau. Bahasa Indonesia iwa tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, tidak memperdaya sesamamu, tidak menekan menindas sesamamu. Maka iwa pada da esinangea bakhiywa. Amua tafang hedreg abu andre asese faluha itada irama ina. Ta hedreg nawe data jengkali iya. Ta feda udau iya. Ta osibaba iya. Irama ina batalifuse. Na sosoga muata simane dae. Ba iwa bada romali andre falalini kira iram. Bertobat. Lamaguna irama ina tahadregen abadani habaremesi fagala ita baka Yehova. Andra ita hoga pada ene iwa le sae tuturu nabau ba batu gaiwanan rawesi abu. Tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan tidak memfitnah sesamamu. Hadalu asese sobani hada kadang baitare irama ina na urongo bakesa tua kheda badana niha nata tuturu na weda lawo fasala sibaida taturu-turu iya. Padahal sebenarnya kalau kita menunjuk orang dengan jari kita kadang lawo bada kalau kita menunjuk hanya satu jari yang mengarah kepada orang yang kita tunjuk. Padahal jari-jari kita yang lain lebih banyak. Aku mengarah huda. Terkadang ya ita irama ina nota o satule. Nota o sipade padahal sebenarnya abele oya hedang abale bu ambeta. Oya kekurangan. Ya ita zase sifat salah irama ina. Tetapi hana nasa. Watatuturu nabudan iha. Tababaga kharaziladuhu sino ahono-hono muita tagadu-gadu. Taaba ni fotoi fanan rawaisi abu. Muita takoi-koi ya silena hore-horenia. Batawahenya ya uk. Melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Ule kasus salwa ada bagi netudai. Bazalania baik. Ifau gafefu nabunia. Bahina tabini-bini irama ina. Silo atule ba oroma bahaka. Ada ya pada ene bay ada kanabau babaya tuturu nabau. Babato wanandra waisi avu. Ito hoga iwa falua va omasi hada ya da be bazolofo balazou. Ba rara dada sebua famakau. Berbagi dan menolong. Natabaso ayati fitu ya bada hadateng ada eva moni somasi dao
nala toto vesu zilehore banala burusi bebegalo bagi andre nala eva nifakau banala rasa galo bagi fefu ena ofosasi gau bazolofo ba ena ohio mo sinu mana sila nahia na ila sila balu-balu ba ena na ofonuka ba fabai eroge wefe nesiu. Masalah berbagi Bapak Ibu tafalua. Tapi kadang kita sada irama ina dania wenai ibagisi. So istilah pada ene gabedo. Fa abu manu. No nasa so. Ba abu nasa dadania. Balina abu, balaina abu. Iregada ya salua tidak mau berbagi. Karena selalu merasa kekurangan, tidak berkecukupan. Padahal nama ngadri tak kesoaya, bapak ngadu soaya, masih rugi maeh. Irama ina batalifu sada ene masih lo balangi ketika tafalua mamoni ketika tafaema basumbatada kalau balangi maka yo bada etara gaita dauni asinumana boy olifuga iya falua ba masih tolo iya baba abu dede baba va to sasa bai nene gabula dedenia bai ahatai hadai ke iya bai ahatai fakau iya tera bai hale si tengah tanah urahania ada urahania bahasa segei berwaga bedomegeno tahale si tengah urahada dan seterusnya yo badae bai lau salaka baluo sabato. Hadaya salaka andra yo pada ene ketika engkau menguduskan hari sabat, ketika engkau datang ke bait Allah beribadah, maka ingat benar-benarlah kuduskan hari sabat itu. Bagina tedau irama ina nabaluo sabato kera. Ya ira irono Gisraeli hari sumaha aihulo sabato dari Sabtu. Maka tebai mohalewo maneniha bahari sabato. Bada mangenaniha bahkan babodino bahari sumaha. Maka ketika hari Sabtu mai ira banomo lo balang tebai manemo halewo niha. Tebai mo babaya. Bahkan hena soso fekhe bada lela kadu-kadu. Bada rama ina iwa hadaya nama yami. Mi amonia lo sabato sementara hadaya urusan mi hadaya halewami mi babaya. Padahal mi wami fefu peraturan. Hadating hati-hati bebe da. Bebera la suno Yehova tetapi tede no areba Yehova. La falua balimosa ha baba ngoroma baniha be wasiduhu ya irano niha samati. Tetapi pada ene mereka masih mengerjakan pekerjaan mereka dan masih menjalankan acara-acara urusan-urusan mereka pada hari Sabat. Inilah mengapa Tuhan tidak mendengarkan, mengindahkan ibadah yang mereka lakukan. Ada irama ina batalifusa fefu iwang kerabada nasidu soroi bada dami falua basumangeta andre bateng asilemi tema esule akan falu kami hobu hadaya da yo tarai bayati siwa iwa ifododongo gangadre walo walani. Carilah aku maka engkau akan menemukan aku. Berdoalah, mintalah, maka akan kuberikan kepadamu. Dan da'en ini walau palangi khera. Tak usahlah na leu BN andremi. Baitohoga na sayo pada iheta ira banahi ava ogami-gami. Dari segala kuasa kegelapan, dari segala bentuk ketertindasan, penindasan, penderitaan iwa iheta ira pada eno lo palangi. Bayua pada ene ibe sokunahara. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka bahkan berlimpah. Dan terakhir ya pada ene ifuli itaru mangabuli banua sinotobali adutula.
Yerusalem baru akan dibangun dan semakin kokoh. Irama ina batalifus setatu da enes itu bali gay perenungan heda irugi ma emahar. Hebisa ita babe amamai babang undasi lo walangi seroma So sebuah lagu irama ina bahasa Indonesia ni anunesi Bobby Febian, judulnya Kebaktian Katanya. Iwa pada ene, kutanya hari Sabtu kamu kemana? Dijawab ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Jawabannya ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu gak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tetapi hati dan mulutmu tidak dijaga. Kutanya hari Senin, kutanya hari Selasa kamu kemana? Jawaban kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tetapi mengapa nilaimu berantakan bagi para mahasiswa, bagi anak-anak sekolah? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tetapi mengapa prestasimu pas-pasan? Tidak ada peningkatan. Kutanya hari Rabu, Kamis, Jumat kamu kemana? Jawabannya ke persekutuan. Tiap hari kamu ke persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. Dilanjutkan, kutanya hari ini kamu kemana? Tertuju kepada para pelayan. Katanya pelayanan. Tapi mengapa tugas kewajiban berantakan? Hampir tiap hari pergi rajin pelayanan. Tetapi semuanya karena ada tujuan tertentu. Irama ina batalifuse. Ya itare oinia sovole elu. Heba bangandro, heba be amai bagosali, heba pelayanan fefu ita oi sovole elu. Tetapi rama ina sedana iwa keda pada ini. Tengah dalam tanda kutip. Hanya karena ada maunya. Bukan hanya secara formalitas. Bukan hanya mempertontonkan, menunjukkan bahwa saya ini adalah orang Kristen yang tetap rajin mengikuti kebaktian. Tetapi saya rajin ke gereja, saya rajin beribadah, saya mau melayani didasari oleh kasih Tuhan. Sehingga ada ya salua irama ina nasimaneni faluada. Tengah ke dono Israel faluka hobo-hobo. Keda irugi mau ko andre faluka hobo-hobo. Padu dada gu irama ina wada ezo masih ita tatema. Daani faluada data berege balala wa aurida seroma ege. Hadaya kamu atas sila na hoy. Le tahudrege na bodaniha. Tapi kadang tagadu-gadu na bodaniha. Makaiwae tafalalini gera-era. Tafalua mau masih manabodaniha, tatolo nabodaniha. Tetapi bei babangu mae bereme sokeku. Tetapi modane dane meno ofena i omasi lobalangi ita. Ada iwa kada ni tano badede same sumange fanganda sohagele da esomalahemi ya odo baba zilesineku babua-buania u oromae bangurifi andre kelobalangi edronga lida sara 2 same sumange fangandre sauhagele da eza molahemi ya odo baba zilesineku babua-buania u oromae bangurifi andre kelobalangi. Sinuna fasa 50 ayati 3 mengada ita. Noma fododrongo da romalimu soaya. Omu so siwai de deba. Menau fa ema ke manusi de deu. La meda manus soaya.
Hada ia sedena o masira uga khema na mafalua khau ba sumangeta. Na meiga ma ohe khau ba sebata si fau falulu fauri. Ia namu falua ia. Modane dane moroi bawa aboto badede. Basi fau fang oi getede abo gira era ma asabua. Ena si ruhu so aya. Sinangian raaga tanu funau. Hor sala ni falua ma tanu funanama. Sito bali tatah, sito bali baba ama, baba ne ma ekhau hobu andre, baba di ma Yesu Keriso ma andre, bolo kada deu khema, ba efa ya khema, ya daro mali mesino efa ma khema, fa bela ke hauni amoni da sanoloni ya aga, ena oi mata nege ya bade de mama afefu, bade Yesu Keriso no ma andre ni andre ma. Yaduhu. Esok ayah boy mula, aku daru malina, kona amada daru, ino hari guna. Mozizio ita fefu. Data fau galida baba madhu famati nya Keriso endong alida. Ya o mamati kalau walangi ama sila amba fa bele. Somboi banwasiawa avadan. Ya o mamati ke Yesu Keriso aya ya ita. O nol walangi sia samosa. Ni tema ni nanya Maria kegehehan yang mulia. Ono no alave ia, no managa huku ia per baba filo filato, no te forefa ia, mate balako o, no mo ia bambanua niato, no mau so ia moroi bangazi mate, meno irugi telu ngalu, no manahai ia, moi bazar hugo, duma dau bagam belul walangi ama sila ambe fa belu, yo taraida mangawuli ia dan nia, bawang hukun ya sauri, awa zina mati, ya oma mati hanya muni, bau fatia sambua banuanya muni, fefun ya Keriso, pa besa bani hanya muni, ba fa ngefa hor, ba fe mausom boto zimate, ba fa auri sila aitu, ya duhu, muda dau zato. Ia dae nata fondondongo sinuna fasumangeta kelualangi kol ak mafokal group neolohesi faumasi lingkuan sara TBE ginutu.
Ia dae ang ubakata membantu niya Keriso ni Faima Majelis TB Ginoto. Badai Majelis BNKP Jemaah Jakarta, maowai ami fefu Yahowu. Ya sowa wate deita ya mai baba semangeta kezo aya ma khande, tera-tera datali fuse savena mai bagosali ande, abon datali fuse ma si sobanomo zamusana. Ni denada baba ngonda sida baba nunoda lo walangi bazima khande, ya tobali dela howu-howu. Bafanga aro wa matida kezoaya. Angomba kata sangai halo balomigu dolawalu Agustus 2022 sangai huhuo sebua pendeta Lili Serjalin Harefa STH sangai agende Ina Ivan Warubu. Lini ogunae bahasa Indonesia ibadah dalam bentuk kreatif ni dunia Komisi Perempuan. Sangai halu tanebe tolamu faigi baga ngombakata sino mubagi. Angobakata sanandresa ba komisi bapa mufuli ngombaka sekolabanganda komisi bapa te falua balo mahe andre minggu $12 Agustus 2022 bezi filezara telunga fulu ofeta te asiwai ni falua baruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaah Jakarta sangai huhuo pendeta Christian Sasiang STH situbali tuho pria yang merdeka mutetena fefu doton-doto komisi bapa ena sterotodo we fau bazekola bangandro andre angumba kata andre no salahi zura wogauni sanandre saba komisi perempuan muombaka sekolah banganda komisi perempuan te falua
balumigu dolawalu bawasiwalu 2022 aefa te asiwai ibadah nifalua baruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Sangai huhuo satuan ni hakeriso ina yofita harefa basangai agere ina keiko zebua. Mututuna fe fundroton-roto komisi perempuan ena estero todo befau baje kola bangando ande. Angu bakata ande nos salahi zurabagoni. Sanandesa balingkungan Sara. Mo bakal sekolah bangando balingkungan Sara babo ngambatu ama ina Clara Nazara. Tefalua baluomigu dolawalu pawasiwalu $2,000 bezi fili 2. Nahia baruang Nehemia gereja BNKP Jemaat Jakarta. Mututuna fe fundroton-roto lingkungan Sara ena sitero todo befau baje kola bangando ande. Angom bakata ande no salahi zura bogauni. Sanandesa balikungan telu. Mufuli me ombakau ze kola bangando balikungan telu te falua banahia omo bongambata zatuania Kristo ina Stephen Warubu. Baloma ke Andre Migu dolasara bawasi dolasara Agustus $2,000 bezi file fatirunga fulu. Mututuna kendra ama ina roton-roto BPMJ. Bafe fun roton-roto lingkungan telu si terotode befau bazekola bangado andre. Ango bakata andre no salahi zurabo gauni. Sanandresa balikungan ene. Mo baka sekolah bangado balikungan ene te falua banahia omo bongambate ama ina Kristi zebua. Ni falua baluo Sabtu $5 Agustus $2,000 bezi fulu. Mutetena fe fundoton-roto lingkungan ene si terotode befau bazekola bangandra ande. Angom bakata andre no salahi zurabagauni. Baptisan kudus. Te ombaka bambanuanya Kristo wa mufalua wa mayaga idano irauno baluomigu felewalu bawasisiwa $2,000. Berdae mutetena bazatuan rauno sedena fau enala fasura de rauno sifau baba mayaga idano khazatuane Kristo balingkungan zamesana. Bate falua prabaptis balo Sabtu felewitu bawasisiwa $2,000 bezi fulu banahia gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Sikola sidi te ombaka bambanuania Kristo wa famalua sekolah ni aro yo tarai luo malhuan remigu dolasara pawasiwalu $2,000 te falua secara tatamuka baruang konsistori gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Wau Fasembata zino te obuloi migua refa ebua $10 juta nengoto $10,000 afitungoto $5 Basinomo gona fa ebua $8 juta a oto $3,000 $515. Orudua fasembata sitoroi fa ebua oto $16 juta nengoto $50,000 a $220. Badai majelis jemaat BNKP Jemaat Jakarta maandre sahagolo hendra talifuse sinoma maema sumangi fasembata. Ya sitidowa umasilo walangi hendra talifuse maafefu bahalewe bama babongwambata. Sanerete de luwa atungu baremigo adre fa ato felebituniha. Badai majelis mafaema ya ahobu banerete dulu watumbu ya ifahobu amilo walangi. Bagangombakata sinomu bagi kheda soni baso eroma enau si terotode ita babo baso ya ia. Si mana gangombakata ya ahobu. Iramai na batalifu sofefu data siwai keda kebaktian, batalau manune mori babuku sinune,
Efangotu atelu nga flasara ayatisara badua o masido o masido. Mangandro ita. Hea makama susoyawa basarugo. Mangaro filindra uga bamada sohagele wa omasiu kema. Basino falukan da aga ya aga banuau bahega ira anonymous suai. Ira ge babe amoi mata no fenau ya dae banoso wa buate da aga. No matema sito bali urah kaya ya sito raida romalime. Simai babangorifi no soma. Bafefuni faluama soaya, madana-dana wa akhda dewa otema ia khema, ena to bali sumange samuhua tanu fenau. Lamera managa ya magata biaso mabana momo are, nasozala abu gulalewa ni faluama tanu fenau. Ya aga babanga imahalewa nomo ambe tasibang, balamera managa ya aga bangabale ni era-era dedema, baba bahedema, bamanda ba bologa gida deu khema. Ena baito bali baba ya bangabali gang adrewa de dema. So aya mangalulun raga tanu fenau ya dae. Matogi badangau fe funra anonymous so aya. Sino mga ilalahalawa khaba simahu andre. Ya uga fahawu ira. Enana ba atua ba fa abel khera. Ena uga setelo ira baba mati. Balame dramana si sarata ira. Ena uga bagineta mi fenama basiduhu soya la fuli la halawa ade. Simanagai ama fe funra enoni soaya sino fataro bagota lua manong nekeriso bajema Jakarta andre madana-dana gi ya uga uni ira barga manterwame ya uga timba ira fe fu ngabala de ala ya uga soya begi khara wa atua begi khara wa adam noso ena uga sidu basi sara-sarata da aga baba nga imahalawe ena lala ni falu ama basi duhu to bali fodo matima bahegay famati banuaw niya kiriso. Simanagay soaya, mga nadaagang, salahim banuaw, si ulang tahun ba sa bamigo fara ade, bamaanagi kawa ananakara na saba abala, yauga soaya bekara ba anaw noso, afawa fefu hada yalalahalawa, abo hada iya soaya, si tobali gay ang adrawa dadara, baoy mana afododongo, o tiba ira bang abalan nudura, baya uga soaya zodoroga ya ira gete vekolira bagulidana. Simanaga mangana daaga salahim banuau sofeke. Ya gay soaya kenonime Bapak Ma Michael si sedang laop nama bagi noto ade. Bahegay enonime Ibu Ina Noni. Simanaga Ibu Ina Alfa dan Alfa. Egi satuama Ibu Ina Markus. Simanaga Bapak Ama Helen. Simanagay Ibu Ina Putra, bahagi ono macenia, simanagay satuama Bapak Amarisda, bahagay Bapak Amarista, bahagay Ibu Ina Selin, bahanya na sabanwa mo soaya, sofa kesangareng-are, si sedang soaya, tefakau berengawalaga kau lafa kesino mangyaga botora, satua aben rono, si tebay may banomo soaya si tebay musawa, balame ramano hadaya weke tanah sino ganaya ira. Ega ini fesu muri baba abala so gami-gami. Bama anda ke waya uga soya ufada he ira. Ba ufa fefu dalu-dalu ni ani badu. Ina utolamanan resa batolala temal botora. Ba utoloni gaira dokter. So tangani ya ira abo da perawat. Ena ula fauduga dalu-dalu.
ni bera satua madre talifu sema sofeke. Simana gai soaya manganda da aga selain banomnya keriso maafefu bagi sabua cema Jakarta andre yo tarai balingkungan sara bai rugi balingkungan ene ya uga fawa bai sabu-sabu afangabata satu abu rauno fawa soaya hege ya ira balala halewara beva abel beva atua soguna khara matua badangau waya uga abeneke tratara saya beva sara-sara dede bai sabu afangabata ina fawa fawa hetanga ira banuno langi bahege baba mahal irono basi soki trataran rono masino mo laga ke mama fefu mato ira badangau gai ama wa fahawu ira ama laga gi kera masa depan si soki tratara bangabala samai lungu si tola mondere tede baya uga bali ira bada soaya ena siduhu bate baya hole ira baga bera bahe baga bele baya hadaiya ni fa eman rasa tua aba fefu ngabala daro malime ya tola la bala amuataga ia balala va aurira serama eke simana gai soaya nasosi to bali pergumulan panuangnya keriso pergumulan secara pribadi ba keluarga egi balala halewo sama sana bahaya bana manihan nasoza nan rawaisi bahaya uga gai na wera sondara tedera bahaya uga soaya samolala tedera mesiduhu ya uga lobalangi no lobalangi solomasi fefu hada ia ba oi sokheu me oi fahana fefu hada ia kheu ama simana gai mato badangau fefu lala halau kegiatan ni falu ama ba saba minggu fenama are HPA latihan basimana sudah na bahari minggu balala halau fas mangeta ba namome maande kheu ama wa fahawu edraga ma fefu abo dra enoni soaya sama tede ba ngai halau soaya nana va bel be va tua ba be egei va anau noso manganda gida aga salahin banua soi ma Indonesia ya uga ge be va matera si seki kera anonymous soaya enegi satule hadayani faluara le mera mana nonum banua ma fefu ya uga ge ororoga ira soaya trataraya irania sinumana sito sasatede sila balazo sila nahia babe mere avo lakam banua ni fakau matara-taraga soaya aganya samati bakau ni hani gohi-gohi bama anda kau soaya ena ya uga mana na bema ya uga gubaloma baya uga gai samododongo ngawale gangadrewa dede mama afefu na ini andre makau ama ena ya aga bai sabua banua soi Indonesia andre ena esova wa dede basoge wa anak gele bapa mati bapa nuno lobalangi ya enra aga ma afefu no matau unra aga badangau awe gangan rewa dede maare baboyo fatera baso masiraga hadayani andrema ya aluasa baso masira uge ni sunon ra uge ama yo taraida e rugi basilo aito baba de Yesu Kristo sinomo ya aga baba nganda soaya ma edrong aga lima he ama ke masiso basarugo ia te amoni ede ia to bali bano fefniha ia itara so masira uge ule basarugo ia simana gai ba masirugi ma be andre bai fa ke ma ore masimane fange fa sala basus bai ohendra aga fa aga basis me auga samatu baso ke fa bele avola khami irogi silo aito ya duhu mianga buli si fa ohab dede ia to bali ami samaduhu ekeriso basa nau ele baba sendrata bahore basa rotede baba netena fa auris lo aito bami tema hobu lo balangi ia mu fahobo ami lo balangi ia mu rorog ami ia mu fahaga baba nya khami ia mu ebwa ede nya khami ia mu falemba hore nya khami ba ia mu be khami va hawdede yo tarai basi mal ko andre ba iruki basilo aito ya duhu Irugi wa ama
dada fefu. Ya doho, Yahobu.